ملی علوز یک برچاف کل روجلاتان آبیندی سر رودایی کشتنا سروکی مکتبه سیاسیه حماس خانیه کو یعنی روش گلک علوز بیان حال روجلاتان آبین گلو کارگری آبی کاربدانین وی چه دبن چاودری سیاسی صدق زیلانج دیاربکری میوانی من سلاف بوده که صدق که صدق یعنی روشه گلک آلوز کو بربوی صبحه و سعد دیار رودایی اسماعیل حنیه یا ایکو هاتی کشتن گلو کارگری آوی روشا شری غزایی جی برفرح بونا شر چاواده و فرمو ککست دو مسئله گرینگ و مجاری ده هنه یک هنیه شخصیت که عسکری نبو سیاسی بو او مسئله یعنی گور حقوق شر ناونتوی سیاسی سیویل نای کشتن یعنی شخصیت که عسکری نبو ای دویمین سر آخا فلسطین نبو ایرانی دا بو اوزی همبر ایرانی yani mesele ki giringe jiboy şer yani deru dor zat ev ana Yemen beştar şer buya Lübnan nivi ser Hizbullah beştar şer buya ma beyna İran u İsrail Amerika yani tengase ki mezin heye carak çend cara İsrail eriş İranikin ahay İran'ı da insanı وام دکوژن جاره یکم میوانه کی تکوشتن او شخصیت کی مهم جبوی فلسطینی جبوی عالم اسلامی و عربانس yani evçi peyam bu nafaka ki sıdkı kuşna haniye le İrani gelu peyamek bu İrani u heremi şi bu tuçava denirkhine yani İsrail duhazı hez Amerika degre yani Amerika eğer alikariya İsrail ne ke lojistik ne de çeku silah ne de ne kare hemberi Filistin hem ne bejin yani hemberi İrani devlet edin şerbike fakat evya İsrail ana helbijartına serukati Amerika hunzanın çen mehmaya ve fırsattaki zirine jibo İsrail hükümete ane Amerika'zı çekeki embejin vala daya evi İsrail'i yani duhazı belki İran beştari ve şeribe Amerika u heval bendivi yani nizanım İngilistan'a kiye او زهرشی ایرانی بکه مسئله هنزانی چکی او نکلر مسئله دن اسرائیل و تنگاسی خلاص به باش شکل صدقه yani mesela Serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan tengasiye ki mezene böyle بله Serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan jiberi دوسه روشان لریزه دست نشان کر گوت کو چاوا امل Azerbaycan'ın Karabağ'ı em beştari şerbun, em çaval Libya'yı beştari şerbun, em dikarın İsrail'i jî beştari şerbedin. Gelun ha ev peyam zêdetir de xurt bebe tu çawa dinirxin ve axaftina Serokomarê Tirkiye. Erdoğan propaganda dikin yani propagandaki valaya wisa binirim hatta şerê Gazze dest pêkir şeş mehan aleni lojistik çek dahil her tişt Türkiye alikariya İsrail'i kir bi navê ticareti anazi nefta evi Azerbaycan'ı diçi İsrail'i şirketi Türkiye'zi ana ticareti vanu İsrail berdevame çiye çuma Erdoğan eviyad biji bi salane evi teşkilati AKP İslamistin hunzanın evi ki dengdarın yani alikariya AKP dikin evzi emkar bijin yani dindarın İslamistin praniyavan jiboy wana wan tiştan argümanan dibêjin ki wan mobilize bikin belki insan dinzi jiboy yani mesele hilbijartin ve iktidariye eğer samimi buna İsrail nikare ta'da Filistin'i bikin Türkiye devleteki mezzine beheze
fakat emzanın sistema Türkiye sistema Kemalizmu o nasyonalista Türkiyetiye hasaten neyartiya yani Müslümanan o Kürdistan'daki İsrail jiboy Türkiye müttefika ki pırnize İruna yani despeki de hatta ana devlete yekem ki İsrail naskirine çilu nehanda çilu haşt devlete İsrail saz bu saleki şunda çen mehşunda devlete Türkiye naskir anazin nasina Türkiye berdevame tekiliye Türkiye hükümete AKP ve Erdoğan ve İsrail mesele Azerbaycan'ı ve go müttefiki hebun jiboy ki Azerbaycan hemberi İran'ı İsrail Türkiye yani jiboy İsrail'i dikhabetin ve hatteda Ermenistan çuma tekçu Ermenistan Rusya evya tehdit kir yani demek ki hatta ko Putin de beje derken vizi şireteki fikir yani böyle. Bele. Kaksat konu yani Türkiye vatta şu Afganistan'ı böyle yani müttefiki Amerika bu ana Somali'de Nutiyeke de hatta ana Somali'de disa müttefiki Amerika'ya yani ev siyasete ser drevan demeşir maalesef. Ben. Kaksat konu bahsa agerbeste tekrar. Bitaybeti pişti kuştuna haniyeci. دروجه بيدا بحث آگر بسیتی کرن تیگوتن کو افشر دفی برفرح نبا آلوز نبا آگر بسور راگ عندن حتی دداخویانین روسیا دا دداخویانین چینی دا دداخویانین امریکا دا جی اف بیان بشکل کی تینه دیتن الگورا بحوریات مجارا آگر بستی زیده تر اکتوال نها yani hemberi İsrail Gazze'de kestüne ya ki duhazı dükücü kija duhazı haradaki yani İsrail bir sekene zaten disekini şer Davide be fakat jiboy Lübnan'ı şer Hizbullah'u İsrail jiboy İran'ı jiboy Yemen'i agibesteki farza yani hebe başta be derudur zarar nebine. تقصد که هر وها يعني بالکیش حتی آنها جالی اسرائیلی و تو داخویانیک یا قبول کردن و ایریشه نهاتیه دان امریکا جد بیجی امجینا آگاه دارن جوی ایریشه يعني تشاواد بيني في حلوستا اسرائيلي وامريكاش خيايا دست اسرائيل هندوري ايراني دا خورتا اذربيجان دا خورتا هناكي فساد بالزانابون بحثا كردستان دكن اصلا يعني علاقه كردستان باشور وروجافا و علاقه كردان ve mesele tüneye Kürdistan Türkiye İran zaten destevan devletanında yani ali askeri ali siyasi yani Kürt ne mesulün van bu yerin siyasi askeri Kürdistan azat rojavaz revşavan xuyaya asla hem beri ne İran ne Irak ne Türkiye tu hel avivan tüneye evyazi hineki fesad evi ki Kurdan hasnakin yek tu kesan baskır yani fakat Azerbaycan'ı xuyaya yani aleniye nabijim yani ev heriş Azerbaycan'a da fakat tikiliye Türkiye ve İsrail ve Azerbaycan xorta ev neft dedin petrol dedi ticareti van xorta ali askeri ali kariya van kin Karabağ'da hem beri Ermenistan'ı vakta kuşar kir yani ev mesele xuyaya böyle. Benim. Spas bote, برای صدق زیلان چاودری سیاسیش دیار بکری میوانه من.